Abejo kuhabwa kurekeraho kushishebero kubahebwa no babiri bari hamukoro go kwigura icombe kukisya ayishomero rya Karera Seed School erukushango mu Karera Shema Municipality ekimaziro miliyoni 87 cy'rukombe kwa district ya Shema. Avoid vandalism. I have told you the amount of money that the government has used to put up that building. So avoid vandalism. We don't want here we put windows hati bakazihamu, you know, all those things. Chair body yashigamberaho, this is a seed school. Termudin. The government edin zona zikozereki nezijamu. Bwanyuma yabeje kweyongera ubwo hati government garukire yahereza ishomerere miliyoni zindi 5 ukombekaho ibintu bindi hamwe na laboratory rukumara. Mugende mugambira abantu uko mu community ngo hati Karera negira ki ne flying high and what and far, then abazire bona bareta abana Karera bareke kuhendekana no kugira ki no kutwara abana hari. Nishomo rya government ekwemarira ataramukono gwedini. Nambwe nitekateka ngo rizo watu wa commission ngezimesha miliyoni 87 kesa rero kuja tuja kutandika rehabilitation yebye bizimbe kuri twatandisiro ka Seed School miliyoni igana shanju nemwe ekitore kirira kora no kwinkurizinga oburaro aho kushobozeza kabona za rabu nambwe hata tugizire abo ishobere ritu ya low cost education. So ntwera abana bitu kubara rwo mu low cost education ya O level bagende umuhaya ya low cost education batakaza kubura. Maureen Kembabazi nagira ngo bwata bashomesa bona barara heru yishomero ngo abo kubabeji bakiyongera. Tuburaho staff quarters, staff bitu abinje barara heru kandi nikiteganise mirimo yishomero na no kurengera beji. Ubwa hata aba bahereze kutandika ho senior ya 5 eyibi mu kizamusinje bya science na technology. Umuganda nkaga kurugera habarukura amashomero ga senior gari yamusingirwa government abazirete barukwenda gushashura bishare bishomero no birabe biri bice wageragerana sana amashomero gandi. Twize kutumanya mwese zo kweleza nizibamara twenze kongera ha school fees. Ibo cyane ukabazire esente zo nazaga kuzwingana muzihereza abo kwatwakunga umuca abende sabinji bavunika ni bashashura. Ebigambirwa ishomero rya St. Raphael Vocational Secondary School Birunduma umuringara mabukanga. Master nana enda motivation kandi ishomero nurukorwa ebintu bibiri. Motivation yo master na nomwali. Motivation Tumaisa ungu wakora a teachers welfare na welfare y'omwana abana na bamasa bashemerwa tano bamusomesa tano iyi ngoro musomesa abana konga mwene mwimuke muri kumpunisha mu bipe ya St. Raphael mubya sitoka mwana ngamba ikiyanga cyatse suka sidamana uyu wajari ukakurebeki era ngibi kabina baramiye urugo nagambara mwaba kushomesa yinga binaba kushomesa yo mubuze ndishobora rya secondary eje bitaro makumya kadiri kumurije ko rubona muje mungande shimwe bitaro shaturi amashomero ejo mutana inshanju nkaga ugaraka higu hono mu rukiko batemera mpendo kubasa kutunga miza hamwe n'amashanyarazi ebishiriye bizubya mano mu ishomerero n'icwe kacyona kabiri tutera umuranga abemezi bitu kugira munonga na government kugira ngo tuteremu amani na no bwira kurebeka mwisho ngezo zakorwaho kumira twakanga furu ndabamaki so kun administrative twagamba nabo baba sakutinga kwa ibirizoba abakumira bafuna mizi gasha kwa Mike atwakire hamwe na Ruth Nwamanya.